emakhaya sabuye abalandeli nabathandi bedeja vu lokhulumayo uthula kaMsomi but kule movie aziba ngoDumisani ne yeah Dumisani next guy ngandani ngami ngada bafethu I need to introduce ngamasonto ngeze introduce mina okay all right fine ikabala ngosifawo tsunami yakule movie ngosikhumbuzo shout out to Deja Vu okay all right now uyabona sesigize sikhumba la umchasi phum nje kulobuso mina mfowethu kunamakinja uyowehlazana okay all right fine yobona lesihlela sizitshebe sizothala muze but ke ngekwazi uqede uNjabulo wakacwazile abaningi bamazi ngeke ichaza kakhulu bafethu emakhaya namahloni-ke mina okay but igama lami mina ngikuthole kuhle from istory ngidlala i-character kaThembelani and today ngicabanga ukuthi sizokhuluma sijule sihlaziye kabanzi mhlawumbe indaba yothando ukuthi esikhathini samanje uthando luyini uthando esikhathini samanje what is going on othandweni because we see abantu ngasho ukuthi mhlawumbe indaba yemali ngibona ngathi sekuyiyo into engamela uthando esikhathini samanje okay mhlawumbe futhi enye into ngicela nje uqala before ngikuya mhlawumbe into engayisho mina ababukeli noma abafundisi basela studio ukuthi mhlawumbe istory lesebesidlala sizosikhuluma manje sihlaziye ukuthi ukhulume ngothando mfowethu mhlawumbe unyusa eda futhi how respect abantu because last bonile ukuthi neshodile kule story lesi ukuthanda langempela there's no real love number 2 ungahloniphi omunye umuntu ukuthi awazi kusasa ukuthi lo muntu noma ukusiza ngani so ngiyacabanga ukuthi lezi ndlela mhlawumbe singaxoxa ngazo futhi enye into istory sethu yes mhlawumbe ngilithi sigcile uthando but istory sethu siveze izinto eziningi okay esibhekene nazo siyo wasibonile lapha kuvela ungasebenzisi abantu abasha because ezinye zesisombululo noma ezinye zomsuka ewalomshopho usuvelile ungabikho kwamathuba omsebenzi nokuhlupheka kwabantu abamnyama yeah understand so istory sethu sibroad kakhulu ziningi izinto esi-exposile nabantu abamnyama abahlala kule ndawo zethu thina sidlalele emjondolo nje we can relate with this year how many Thembelanis do we have emphakathini esihlala kuyo you understand so abantu abangasebenzi abangenalutho futhi kodwa noma ethi uyawuthola umsebenzi ubhede kakhulu naqala ukuthi umeya phambili kuba ngathi uthatha 2 westep emuva so in as much as sikhuluma ngothando but kunenye inkinga esivezile ebhekene nathi siyakhulukazi thina esiyintsha futhi emnyama but yabona mina ngiyithande kakhulu engazi noma omunye umuntu uyinakile le yokuthi uThembelani khumbula uThembelani ulahlwa uma wakhe yombeka lapha lo ama-crisis esibhekana nawo kwi-life uthola ukuthi uyakhula yes umama uyaphila but umama ngekho umama is not there and khona ama-cases uthola ukuthi is present financial present in the financial ukhona with i-capital udinga ukugqoka yes but i-support you are playing mhlawumbe uyodlala ibhola akafiki mhlawumbe uzosupporta uphumelele ubhale inkondlo akazi ngisho yodwa yakho inkondlo uzothola ukunconywa mhlawumbe umalume ohlala ka next door uzothi ngishana ngizwile mhlawumbe ingoma yakho ngizwile mhlawumbe ipoem yakho noma uyadlala ibhola irespect yokuqala ebalulekile uzoyithola kwi-external factor empilweni yakho awuzoyithola kumzali wakho omina lot empilweni yakho oyikho konke and lo nto le ayifiki ukuthi iya indirect eyababulala abantu ubona umuntu yes uyaphumelela begrade kade nimbuka nimphakathini enkula wafunda stuff out of a sudden akasayina ndaba nasedladleni you don't know ukuthi andihamba phezulwana all along mhlawumbe bengalitholi uthando lami olwanele ekhaya ebethola imali yes elalendlini but emotional uthola ukuthi behleze broken behleze ekhaya mina engikuthanda kakhulu la ukuthi uma umuntu nje ophilayo
Akumele ugcinazele omunye umuntu ngoba wena isimo sakho sisahamba kahle. Ngoba kusasa lowo muntu lo usangakusiza. Yayibona. Akufanele mina mangibona ukuthi mina ngisezandleni ezifudumele kunomfowethu enginayo noma i-relative yami engibona ukuthi yona abekho abazali abakhona eduze kwayo mase ngiyamxhaphaza lokho. Ngoba ekugcineni kusasa kuzongani siyadingana siyabantu. Sifuna sibuye nomkhwezana. Umkhwezana uyangithinta uThembelani but ukhuluma ngeyama nobaba. Lengane ngihlaziya athi uqala sihlaziya nomsoko. Baba akekho ku picture futhi akukhulunywa ngayo. And those izinto ezenzeka emakhaya uthola ukuthi ithamba liko empilweni yakho Picture nje. usaba nanokubuza ngalo And listen, because you know exactly the answer ukwaqala le topic le then bese kubi le kade ngishawo lokuzana ukuthula nje. Yabafowethu elokishini eGaza abafowethu uthiwe emphakathweni noma enombolweni kuthiwa isifambana nabafowethu abakhaya yabo and we know ukuthi amajidi eGaza anako ngampela ungakhaya amajidi ungashizela phambi kwashizela phambi kwayo uthenge imoto ubona ukuqala ngencindza Yeah. yabo phambi kwawo kade kubiza ngenyoni umuntu leya nyoni leya ibona lenyoni leyazama uyashizela wazoqala no why engiyakhanyisa amajidi wona oqala zokuchapha isifambana. So leya lokuzana izame ukusiveza le character yamajidi elokishini. Kodwa amajidi elokishini awakhanyi. Yes akhona amajidi right elokishini but kodwa sizame ukuyibona you have to add on that le maybe uyibone la ekuthenini bese uyaphula up umjidi emthekeni uyahamba isikhathi ngishi hayi yonke into grand bamnandi bona bahe yazi comment yokuqala emajideni zizothi mina leyangane leya mina ngomphothe akekho ngibafisela ikusasa akekho ngibafisela umshado akekho ilento lenyoni sibambale ngane lenyoni sibambale omunye mina ngamshaya yeah physically nje ngamshaya lo muntu and then you ask yourself ingenaphi ukuthi uthathe umuntu wami ngabe uya appreciate afethu ukuthi ngisuke la empilweni ngabe sengila or anything ngi-achieve ukuthi ujabula nami wena ubonile instead so isipike bafowethu lana singaze sande kakhulu njengembene ngiyazi ukuthi iphathe umbene bathi singandi kakhulu njengembene isifune mhlawumbe sisitholile la uma sisibheka phezulu kwazo zonke izinto esizirezile okuyisifundo but ongathi umuntu uyazi ukuthi la mina engihlehla nako la yiloko ikuphi. Okay, mhlawumbe mangaphawula mina. Oh. Yeah, from part 1 sesifike la sikhona njengamanje. Ngicabanga ukuthi like akekho umuntu ongathi mina lesa story singithintana. Ngoba njengoba nichaza le madoda ukuthi izinto ezenzakalayo in real life. You spoke about ungabi khona kwabazali, especially ubaba endaweni. You spoke about a lot of things. Okusho ukuthi thina sithinteka umuntu naye iportion yakhe aphume nayo. Njenganami nje, by the way, leya character bengiyidlala ngisimina nje ngikho nje kanje. Awuzike phela umthetho grand. But into engayicela nje nabafowethu ukuthi as abantu kuyosiza ukuthi sifunde ukuhloniphana nokuthandana nokwesaba nje impilo ngoba awazi ukuthi sasale kuphatheleni. And if wena uhlelele ukuthi ulandele zonke lezo zinto lezo sasa ungagcina uzufana noThembelani noDumsane actually my character usuyofuna umsebenzi lo muntu ade umtreat bad izolo usemphanele uma interview. So it's very important ukuthi uhloniphwana. Njengoba nami nje take that ukuthi ngithathele ukuthi mina nje mangiphuma la I'll learn to respect other people regardless ukuthi uphuma on which side, either ucebile noma ungahlupheka, either umlungu noma umnyama, but I've learned to respect other people. Not that ngingabahloniphi but ungigqugquzelile to respect those people and to love abantu and to understand ukuthi baningi abantu abathi go through. Ngiyazi abantu ama comment they are so happy
about ukuthi hey what kuyakhanda. But I love my director ukaMadlala because she speaks about izinto ezenzakalayo emphakathini. One of ama-comment ongabonile lapha ku-YouTube asho ukuthi no yazi ukhuluma ngento vele that is happening. Okusho ukuthi siyambongela naye ukuthi usakhuluma ngezinto aqubeke njalo akhulume ngezi-relevant because isikhathele ama-friction abantu ekukhuluma into engeke sifuna the real deal eyenzeka sikhulume ngoba abantu abangafuna ukondla sikhulume ngoba bangekho present. noma angishiye ekugcineni ukushiye ekugcineni usingayo mina yabona nje kobaba abakhona nje wonke umuntu wesilisa okhona nje la eSouth Africa umhlaba wonke ngiyacela nje ukuthi asinake ingane zethu asisupport izingane ibuka nje kule story ubaba ke yabona no umuntu ke shawa 2 ngifunde kakhulu la mina ukuthi awulahle ithemba empilweni. The faith uthembelana benayo nempilo iyona le mbeke egcina imbeka la esiphethweni sale drama yethu. So i-character noma umphathi utheme esidwebe i-character Thembelana wamveza njengomuntu ongasoze give up empilweni. Wamveza njengomuntu ofana nomuntu odalwe umdali nenhloso. Not just beyiphutha nje kwafika sekufika umuntu nenhloso obekumele ehambe le jena ehambile. Exactly. Yeah. Angisiyo umuntu okhona ongaze ngahlambe My God. Nginayo into ethi ngumuntu mina oshesha aphuma empilweni. Ngathi nginayo into ethi uma ubu-character Thembelana ngisho kuthiwa udlula kusiphi isimo uyasho ukuthi sibanibani bedlulelana nabeningi yabo baningi abantu abakwazi ukurelate leya character esihlala nabeghetto mhlawumbe ngomunye wabo you understand wadlula kubona bonke lokho amzima but ekugcineni ugcine kulunga. So into engiyifunde kakhulu lapho ukuthi you don't just give up empilweni because impilo enzima because unzima it is just a phase. Idlula noma ayinzima ngathi bewamatsha phezu kwakho indlela nokuyonzima bakho besithanda ukudlulela so kwethu lale mali okwethu asithethe Thembelana aso yabona mina when it comes to me angazi ukuthi ngingachaza kanjani kodwa uma ngibuka le story into engifike ngayibuka kakhulu ukuthi life nje general kunezinto eziza with good intentions, beautiful, zinhle, ziyazi angazi ngachaza kanjani, zi-amazing. Yabona uma umuntu okholwayo nje bengakhothana laphana kulamavesi athi manje angisonti ngalithi yabo angazi futhi abelanga kwade wami ngokuthi njalo sinomavesi yabona bengabe ngaphotha manje kodwa ngake ngezwe ngidlula ngendlela mfethu ukuthi kuneyindlela ayithiwa nami ngandlula ngendlela kuthiwa-ke kuneyindlela ey'bukeka zizinhle kubantu nezinye ey'bukeka ngazinjani ezinye y'phele zigcina ngokufa ezinye y'gcina ngenjabulo ngithi yabona uma ubuka laphana uThembelani uma iqala indaba they are happy bajabulile nobani no-Anathi kodwa the intentions ka-Anathi are not pleasing kubani uThembelani as the story sinjani sihamba lokho kungifundisile empilweni ukuthi izimo kanje zizofika you will never be ready. Awusoze waba ready for a challenge in life but ukuthi you have to stand strong. Ngasho bekuthiwa kwenzakalani you just have to stand strong because you will never be ready. There is no way ukuthi ungathi ayiseni ready ukuthi ngahlupheka manje sesiyakugale. This can never happen.